Burulgan жерде, резко бурулган жерде. Ошол аварияны токтотуш керек. Кече эки балабыз, бир бала, бир карындашыбызды тууру барып грузовой машина буруп өкөнтең өтүп кетти. Ошол эме сунуш айтты. Сунуш. Азыр элдер сунуш Өзбекстанда ачсын дейт. Бу жакта транзит жол бар, ошол ачсын дейт. Бирок майли, ага каршы эмеспиз, аса берсин. Бирок мына жолду bu yakta eski жүрген eski жол бар да. Ошо eski жолду 1,5 километр. Өкмөттүк деңгээлде карастырган болсо, ошону оңдоксо, грузовойлор ошо жака жүрсө, баягы скорость жоголот. Тормуз баскан эмелер жоголот дагы, аварияны азаят эле да. Аты жөнүңүздү айтып. Аманов Талип. Ушул айылдан жашайм мен да, ушул айылда болам. Hazır manda oldu. Ben ötkende keldim, yere kelip kettim. Öt barıp prokuror menen süйлөштүk. Hazır mizam çeginde barıp kagazlardı men tınbayla berdim oşonun barını. Hazır endi joldu oңдогонго комиссия çakırdım. Hazır Mintras'tan kelet. Kelsin. Buna 3'te 4'te üydü köçüröbüz. Olarga üy eme hali tayar üy var hemçesi. Oşonu suravatabız. Hazır 3'te 4'te üydü verse, bularda yer verse biz koyabız dağı yaşa verir. Kadim gide üy. Eme karda biz hali siyezlep koyuz. Oşal yerden temizlep durup tazalap bu evde kum şakal menen hali toktay duran kılavuz. Ayağında tosulas. Jomak emes bu. Sizler çakırdınızlar, bana ben geldim. Ben sizlerge bolvatman istedim burada. Oşon yerlerdi biz kıldıran deyip keçeten beri şuna bezilde vatan ben. Yine bana... Ben avara kıldım mı? Tacikistan'a ötürçü maşineler yolunu tavasın. Sizlerden suranabız. Günü develep ketip at. Eşke çıkalmayacak dağız. O pavaratta ondan menen berakta jürelmeyecek dağız. Международный соглашение деген бар. Ога biz akılız yok toktotkongo. Международный немеге ağızdan gelen yolları kasıbasın. Onlar şu ilgili yolumuzu da alıverdiler. Ol Özbekistan'da değil. Bana kadacaklar Özbekistan'a maşinesi Kırgızistan'da getirdim. Nime üçün 10 kilometrege Kırgızistan'da maşinesi çıksın bu. Nime üçün 10 kilometrege Kırgızistan'da maşinesi yemek için ölüşke mümkün emek. 80 kilometrege telefon. 80 kilometrege Jolda teregi çok. Teregi çok emek. Nargı jolda. Qaytış bolğon ayalдын çoң kızımın. Apam 56 yaştalı. Oşo Kırgızistan kaza bolup kaldı. Emi ötkön öttü, ketти. Жашоо уланыш керек барыбирчи. Бул жерде атам кадарым жашаш керек. Ошон үчүн биз мына жолду жаап, астыдагы жолду ачып берсин, түз жолду. Эгер түз жолго Өзбекстанга көчүү жетпесе, мына жолду көлөмүн пасайтыш керек да.
башка жактан түз кылып ылдыйлатып ошо биз жол министрин чакырып отурабыз. Анан элдин талабы ошо жерде знактар аз экен. Ошо знак көбүрөөк знак коюп, баягы келген чоң машиналар өтпөсүн. Кечеги келген машина 70 тонна экен. Ошол кырсык болгондон кийин журналисттер келип тарткан жок. Берки эле КАМАЗды тартып, аркасындагы прицебини жашырып тез алып кетип калышты. Ошого ал жерде бензиндер төгүлүп агып атат. Келген адамдар ошол Солярканы кечип кирип атышты. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Аты жөнүм Хашимова Минабар.